thlir tu le ngai thatu te in zawa in chi bai vek ole tunlai khovel mit fuk ron na chu Ukraine hiania Russia le Ukraine indona hian dar ka tenin thu thar anei renga he indona hian nasa takin khovel economy po angong mek ani hi tun tuma hian Ukraine ti sol Budapest syndrome na ti thu John Arsin Kolthing ina aji ngai inom le beng wa thlak tak mai chu kan han chap chok le ta ani kumzabi pakwana lai vela khan tuna khovelin kan boipui Russia le Ukraine vela khon ram pakhat kivan ra santi chu alo om to thina Slavic mi puite chena moni in Kyiv chu an khopui ber ane bok Kyiv le Russia mingla khom alo ni reng mai kumzakwa somriat edi le sangkha sompanga vel lai to khan Kivan ras ram hi Volodymyr lalna hnuaya alo om to ni in an soi he Kivan ras lalming hi Russian tong chuan Vladimir ti na ni in Ukrainian tong chuan Volodymyr ani ve thung kum edi zakwa somriat panga tanga kum sangkha sompanga inkara Kivan ras roi tu te ming hi tuna Russia le Ukraine roi tu te ming ve hi ani tlat mai nia kum sangkha zakwa vel khan Russia hi Soviet in zom khom Soviet Republic zinga alien perle thil thi thei per aroni chawa Ukraine hi Russia dot tu ani vele chi abok Ukraine hian ral thuam siawna mun puile lo nei na mun thatak tak anei ve bok ani kum sangkha zakwa somko pakata Soviet Union atluk cheta ka khan Ukraine chon Soviet Union ral thuam kha achom hnem hle maya nuclear warhead ringot po sangkha jani somli pakwala Ukraine chuan Soviet hnen atang khan achom chawa iba ka hian intercontinental ballistic missile ngot po za somsari paruklai Ukraine hian anei bok heng ba ka hian strategic bomber kan tingot po kha somli pali zat Ukraine hian anei ani khovelin kan ria tunlai hian Ukraine ram lu chuatomin Russia chuan thei to pa chu mek zela tun thlengin he in peina hi ala top lova ral thum khovela mi thiam tam takta chuan Ukraine le Russia in peina wanghian khovel in do pui pathumna achua mai an hlau thong rulhia thodep depin hun an mang mek ani ti kan tha ome Ukraine le Russia in do na hian khovel in do pui hi achok chuak thei ti in do boru kal zelian ati chiang hle mai si NATO member pakhat Polana chuan tangrual NATO sipaite le jet fighter thaber berte US in achuan air defense system Patriot te chu om hlei wang mai maya tanmun khwar an ni lo zia kan tha thiam tha ome Russian Ukraine arun tir atang khan maktak mai Russia hian aral thuam thale changkang bik te chu amang du hlek lo maya Ukraine lu chua tur khan main battle tank zinga khovela tank thaber nia mitam takin ngai T14 armata le T19 series zinga thaber to T90 ms Russian sang chuang anei te chu ada thari in tank video jok T72 le T80 rual self protection thatok lo tak tak te lai pui mu dana ka che to sam tak tak te kha aron mang chho dai mai in do thlona ni se athul kung le achuan to lol Sukhoi 35 le Russia 5th generation jet US F-32 te po ma chon thei tura Russian engineer Volten Anduan Sukhoi 57 te manglovin Sukhoi 27 Sukhoi 30 SM Su-25 te aron mang chho ma sadai khan makti a hlo veu man ani kha tuna ero chun Russia in aral thum tha te aman lo chana fia chof takwar kwar mai ni in angai thei tatlata chu Russia hen Ukraine be na tok ral thuam aneya aral thuam thu kung te ma chon tur tok melama dei to anei ti ara chiang ni in alang Russia hian Ukraine a beina hian aral thuam tha te lo mangta angse NATO ron por le viau si se Russia hi ache boi viau theidon ti hi Russia hian a chiang ani tialang Putin ale a ho te hian anral thuam thu kung te thil ti theina tak tak hi NATO le US te laka wal out taka phulan an du lem lo ni in arin thei ba ka Russia ral thuam chuan bik te ma chuan tur to katan Russia hian NATO le US ral thuam te an tok ni in anga in alang thei bok Ukraine hi America le NATO ram te chuan nasa taka an tran pui wangin Russia hian abeisi angotin ma son thei hlek lo maya tengka na thatak tak Javelin le thlona ka na manpass stinger ta chu US le NATO te hian Ukraine hena an thon lut hem mai sia hei ba ka hian tun haya po Germany chuan 9K32 Strela 2 manpad tam tham tak
MG3 machine gun sang khat vel chu Ukraine hena pe ka tum le mek bok hetianga indona Russia na kalpui awang hian US le NATO ram te chuan Russia ram din mun ti che turin thei top in kong tin reng in Russia hrengna an han kalpui chho mia Russia economy point atuana sa hle to ati alang reng mai heng US le NATO le US angoi zon puiten Russia an hrengna awang hian Russia chuan oil gas a lei tur chuan American dollar an pom to lo thu le Russian ruble chi an pom tak thu Russia chuan aron pung vele mia boka US dollar pom to lovin Russian ruble lo chuan an oil te hral chu an pom an phal tam mia lo mai ani NATO ramjinga hian Russia currency pom thei lo thu France right to Emmanuel Macron baka Germany te chuan an soi chiang tua India ero chuan US dollar aya Russia rubles a pom don in langa hetiang ani chuan Russia tangin oil man tlomin kan leanga petrol liter khati cheng som ko pasai ai toma kan lei thei hun a thleng thoi tura ngai phot mai tiang ole abe boma kan kwalta Russia le Ukraine in beina chuchang hi keini mi zo te po in zantinin kan update thina hei wang hian Russia le Ukraine boina kalmek hian heti lam ni lovin kan thu pui hun kal tua Russia le Ukraine te anoi mu saki to thin a tun tumai chuan kan lu don ani kan hria tangin Russia le Ukraine hi ram khat USSR ani thin ti chu soinon kher angai to omlove Soviet Union na ram mung khat ni ve thin te ani ti chu kan theu Soviet tuk chiat nuwa Russia le Ukraine te anoi be to thin na lam lu chi lon te ang tunma Ukrainian President Viktor Yanukovych kha Russia thian thatak ni in Russia nen khan in mu thiam lo nai mo in mel makna an nei ngai lem lova ma se kum sang ni songpani alo her chuam no chuan Ukraine mi pui jinga khothlang lam som du tu ta chu khothlang ram ta chuan fui porin Russia thian cha Ukrainian President Yanukovych chu an pai thata dai maya ti chuan Ukraine chuan NATO le US support tu ta chuan Ukraine throi tu ram throi tu na chu aron thok so ta ani Ukraine din muna hian Russia hi alom thei thlo lo ani ti alantinan April thla sang ni songpani a khan Russia chuan Ukraine ram then kha chu arun chhoran ta Ukraine ram Crimea Russia lam hoi du pol helpol chu wallout takin aron tanpui chhoweta mia maya hei mai hi nilovin Russia chuan Donetsk le Luhansk te Ukraine atanga an in lak ran tak chu aron soipui le mia boka apong pui le tak thu aron soi le mia mai boka hei hi Russia hian ala tok zo lawa Ukraine boina chu ala kal chho mup jela Ukraine Donbass a Russia tanpui tu helpol te le US tanpui Ukraine sarkar se paite an embe chhota zel mai chu ani kum khat chung deuh tho Donbass boina hian Ukraine sipai le mi pui sing khat sangthum ai ta min nunna chan hial ni in The New York Times chuan alo ta lang hial to ani hetianga Ukraine ram chunga Russia lam hoi du le NATO ram zom du te an boi tak noi wang hian kumsa ni songpali a khan Ukrainian President Viktor Yanukovych chu President ani na tanga bagin boina aso sang chho zela June ni sari sang ni songpali a chuan khothlang lam ram support tu Petro Poroshenko chu Ukraine President aron divele ta ni Ukraine boina aziom theinan Russia Ukraine Europe pinjam khom Organization for Security and Cooperation in Europe OSCE te chuan ninga September sang ni songpani khan inremna thuthung siamin chu Minsk protocol te nia he inremna hian Ukraine chuan aral thom lo omte atiral tura nei ti chu inremna thuthung point somna talan ani ma se he Minsk protocol hi kong tam takin a hlo cham ta ga wangin Minsk tu agreement chu February ni sompanga sang ni sompanga khan zia that zui le anita ani kum sang ni sompakwa alo her chuam no chuan Judat nam pachal Zelensky chu Ukrainian President from the vele in ani hian US hlomna adong awang le NATO ram Ukraine in azom theile turin ma aron la chhole ta tun din muni Ukraine chuan a thleng chhota ani kum sang khat zakwa somkhwa pakhata Ukraine mi pui 92% zetin Soviet dakha in lak than an du wanga independent state ani no Ukraine hian Soviet Union hun laya a nuclear ral thom tak chu a chhom zuya sang kha zakwa somko pali kuma inremna anja Budapest memorandum kha Ukraine tan hian thil pui top khok ani chhota ani hi
he Budapest in rem na hian Ukraine chuan Soviet hunlaya an nuclear ral thom te chu Russia hena remna le muana awm theinan a pikir vekanga Russia point independent state Ukraine chu aza in ram ria po buana asiam tura ne lo ti te Ukraine tana hlo thon omin Moscow hi awm ngai tura ne lo ti te ani hlom ani Budapest in rem na hin Russia in a nuclear te Moscow hena a hlan fel nuwa Ukraine a Russia thopui president Yanukovych paithla ania atira khothlang lam thian tra Poroshenko chu Ukrainian president ani zuilia Ukraine chu NATO ram ni tir antum chhota zelnen Minsk tru agreement point omji anei thei talowa Ukraine tana poita ber chu sangkhajakwa somko pali Budapest in rem langa a nuclear warhead sangkazani somli pakwa zatte atiral ta kha ani ber mai Ukraine hian intercontinental ballistic missile ICBM anti za somsari paruk zet baka nuclear phurthei bomber somni rol ta chu atiral vek kha tunu hian Ukraine hian poi ati vong mai the ani nuclear ta hi kolngat se hetiang tak hian Russia hian azuam lo tur chuta NATO le US ten Ukraine roi tu temong an lo hiat ve sek boxi HG welan indona hi kan ti top lo chuan indona hian mihring te hi min ti top zo kang tia alo soi to thin thlen dik theina tur hian khovel hian ral thum hlo om kan nga tok viau mai si chu ni hi Janet Morrison indona hian in rem na thlen lo thi na mai ani alo ti to kha adik non le fo thin ole viewer ta ne na ngen na atop nan han da ve leila kan channel men la subscribe sak lo viewer ta jinga khan inom chuan min lo subscribe sak ve ngai te u tin kan video upload thar ta hi in lo dona in lo mungal zel theinan in tan porem chan zong na kha ani rona chuwang chuan notification bell kha in metanga ola in da don ya